Inya nang kepo tetangga sabelah tuh. Inya jua nang kapanasan. Inya nang katuju beulah carita. Inya jua nang merasa tertindas. Inya nang katuju menjolimi orang. Inya jua merasa tersakiti. Aneh bin ajaib jema mahadran. Banyak sayangai kada saikung duwe. Kada saikung duwe ojako leh banyak lah. Nang katuju anjur antar pandir inya jua merasa nang tersakiti. Kadalah kada pintar. Jema mahadran nih nang katuju beulah drama maulah carita inya nang merasa tersakiti. Kayak hai jako kada saikung dua sayangai banyak jako. Bati singkalan jako di mapang ini naik turun gunung mehan nah anak bahuma bane iya kada jadi juga. Popok sen larangan nih jako percaya habuhan nikah melawan aku kadusa kada percaya harus percaya lawan aku apabila lah lalakian nih nah pasangan kita nih nah kita tuduhan itu bujur pastinya besarik-sarik pastinya bahamuk-hamuk kada menyalahkan pang mama hadran nih tapi dasar bujur insting bibinian nih kada betah kada salah kita nih manaho deh bila laki buat kada tuh bibinian nih taho deh kada mudang lu hai asli jaluhai hen percaya kada percaya mama hadran makanya bibiniannya kada kada didustai bila inya lelaki nih kita tuduh inya besarik-sarik nya bahamuk-hamuk artinya itu bujur insting bibiniannya kada pernah panglopot jema mahadran dangarakan tuh lalakian aja tapi enak bedustai